me mo akwa ba na de Badwam TV Badwam health tips eso na wotwe ye di nkomo pa fa hearing loss ho o asamtie no wo fom ni nyina ye di ho nkomo ne Adom ni tie de bewie tie ni ye pa na emua ye no ade no management no edo so kakrantie ne no ye besa to eno so na fe wahumu ansam de ye kan nyina no o to musini wo mu abra kolebu hearing and assessment center na brabe check it sanu mani nyina oba penense mu akwaba ye da say e ma de fa management mu na me say ye wie nti ye nto so yo nti ye to so na che say so uba your hearing assessment center will complain say wason wadetin ko forma ye be ma wa be hearing test okay into hearing test na mema ye hu level and I say a day corner ama wason ko form okay e bi wo say infection ye test ni hu say infection was suma doctors ni be treat you na ama we duro na say ama ano no aba form and I say wason etumi back to normal say enye so na say hearing loss na say inner ear no ye fa aha say inner ear ya ye wo ehwi keto bi wo ha say ya ehu atochima bi wo ho no ma wewe na say o mawu esan say why you inside cochlea no we but inside nti eno no sana che so mo anu adwuma no abrase nti o say ma o de friend say hearing aid nti a hearing aid no ebe peja adete no akosoro ma nti e test a hu level na hearing aid no so level no be peja adete no akosoro ma na ma wetumi eni nipa aiding kitan what is enia na wo ti entumi nyet se waso pepepe nso eboa ma ebi mo ho so adete no akofom so much say hearing aid ko bi ono muntumi benefit nti e bibi e friend say cochlear implants yes surgery na ye the implants ne hye wasonom to say a cochlear nim ye the hye cochlear nim nti na akoye dwuma to say cochlear no e pick sounds na etumi a transfer amao nti na say mo ho kolebu be 2-3 years na ye cochlear implant no na fe de wa fa therapy nim nti bo say mo fra na ye de omo ye no say I bi mo e show good benefit from hearing mo kasa fu ni nti mama fa wodin kura ya be na make say wo kasa akura no bi e be do stage bi no na onti na ne kasa na atekwa ye ma no sa cochlear implant na etimi ma na te kasa etumi yes ebetumi apeke say ye hu ne ntema say ye ka early identification into omo nkasa ye no mo ba na ye test na ye hu level na say hearing aid na be boa wa be ma hearing aid no say cochlear implant nso na say wo koso a na say ye no wa fa ncheche mu na wetumi akoso na fi wa ye therapy na wetumi apeke nti minchwa no facha me pa nti se bi o se ekoba se nkura no na me de o mo start se parent ni ye hu ne ntem na ye fa so o so odu ba bi obekasa no ankasa I don't know edane death na say yes na ya ye mistake ya mwa bofra no nti na nsem mu no esan se pese sisa de no kwanti ye what we call newborn hearing screening nti kolebu se 37 range na konvanochi ye wo abofra pese omo nyina ye hearing screening ma omo nti omo pass ya na ese onyame adom ne se bibi wo ho na se wan pass ya ye be ma wa ba center na ya ye diagnostic assessment amount nti eno no sa no ye hu ne ntem by 6 months ni so abofra onti na yetumi apeke apentem na say wetumi a benefit from amplification and I say hearing aids and I say cochlear implant na say cost but when hu ni say o obekasa 3 years 4 years obekasa 5 years what abofra no tie besre wo abofra bi 1 year 2 year no nkasa ya to anamon ebo ho na date ni ye adwuma but say ana say pu a kasa number keke no de na nyame ncha de nim so be ye but say we be hia hearing need na aboa ya hwese na be boa that's pa mpacho ye hwehwe mo na nti ye wo ho a ye nko check up na wo sa ya so wo call polyclinic and I said district hospital bia ye wo ENT nurses omo ye common omo ENT nurses wo bebia nti wo ko bebia waso a wo ko a ENT nurses ne be hwe wo say ade betumi a manage be manage say wax na bibi hu mama but say wo be ye test be ma wa ko bebia audiologist wo na wa ko ye hearing test na ye hu adekro ye wo sa wax ne say ya nso ye enye ya he se wo ba na se ebe ya ye ma wo nye wo de oil be kwa kogum
na ama aye soft and sawaba okay gada se papa enti na watchi mu ye nkomo hearing loss ha na ye de AC megidi ye se wasua de bebre de afrim wo hwehwe na kira kwan abra kolebo hearing and assessment center anti Jemima Fain wo ba hadwumafo ni nyina wa ha bibia wonhunu onti ase e wo so ho bra na ye ncheki ni nyina nso emfama me da team na se me da me editor nso ase da sene anana wotwe besim se yeti ase ne ye wo nkwa ye betwa